Pau ke saya me kono ke sia ta channel pa ke subscribe mai ke ta channel ko ni ka ko fam ke hoko adu hen ko ha no wa hen o tala no ko ke te ilo ko Christian kita. Ko ma lagina no pe ai o kamata e te ilo ko Christian kita he matua ke ngo ita tau e te mo ui. O ta tau e ha de nga ko fai. Tau e te lotu pe te tau ka ko matua ke ngo kai tau mo tai fe unga moni kai lava e te ngau le lei kai lava to lakanga kai lava te ngau ke siasi ke ni hanga fa mole mole pe tama te nga yanga me no wale ke te ilo le ko fanau I fo o ko me ai o fai ke te kita ko si su ko ke te sio ke Christ ko ia tene o mai e fanau I fo o ke te kita ai ko ke me te kita mandu te mate kita te nga yanga hala ka koe te sio koe kia karaisi ko Christ. Koe o hau moe mo ui, koe ai mo ui ta ngata. Koe ne folo fola koe mo ui ko Christ. Te ne fai e whaka mo ui. Koe uhi he koe na ne fai ho tau whaka mo ui. Koe na ne ave tau ngahi ang hala. Ke kore suko koe mea mahu I ngai. Te ngoi ta whi unga koe te mo ui. O ku te sio le vai ki hoto tau anga. Koe ha hoto tau anga. Fasio kita ke tamu te ke inofe he moi moto te sio kita ke la kanga sia si te sio ke hoko tanga malanga te alo ki to tai ke hoko ko fai fekau te sio ke te alo fai misnare pe ko fua ngai ka venga sia si ka ko fana fo o we ki te sio kita ka me ku te fai te sio kita ke me ko na fai ma Christ ma tau to I he kolosi ko me ai te ne fai hotau fa mo ko me ai ton ke o mi ke te tal ko fana fo o kainga ko me we te whai ki te ma kita. Ta tau e mo tolo ki whanau I. To whanau I nere ke te hangi ta tūtu uni e whanau I au whiha, taimi whiha, I e whai tū mea, mora ke mama. O te te pūre ke te kono whanau I te mo ui, pe au ta tau tof pe ia mo e whanau I fo o. O te pūre ke te kono whanau I fo o te mo ui, ko e whanau I fo o e tau mo ui, ko e mea au whai ki te kita. I he tūtu uni ai otua, ia ko Jesus Christ. Ia ko whanau mau pēo ke ka wai whakawene nau pē tō kua koe ke hanga he o tua ia o wei ho tau loto tō o hau pē o tua ia tuki tuki pē ia tāri pē ke whai te riha pē koe pē ke neangari riu koe. O ke mo oni mea koe ia. He koe ka bai hae, he ka bai ke tuange koe he o tua mo au ke whai pē mea ke loto kei te ta au hia tō ki malai. Wanga he o tua ia whakahawa e loto o tau tolu. Hanga he o tua ia o mai ne kere si o riringi mai I loto. Koe ui ke ne whakaivia ki ta ke neanga whakamama tau loto whakapouri ke tau sio ke pouri tō pa tau ngā whakaava ai matapā tau loto ko ui ke ulo atu ai kresi ko ai otua koe na neanga ringi ki loto ke te ulau he kresi he wisi rana koe kresi tō mua ka koe ngāwe bea lau mare maoni oni lau mare maoni na ringi mea hau pentekosi uhai lau mare maoni oni o ngāwe I tau loto ke nehanga omi e whakatomala o ai ke te tau tō kāinga koe ngai mea koe ni ko whaam ke ilo. Ko whakatomala mo tui, ko mea ia o ku omi e kalaisi o ai ke o tau loto. Whanonge, tānoa na paulo koe ka retia wa tolu besi wa whaa ke waono. Pea tā koe lao ko ta whakare o ma kalaisi. E koe uhinga paulo, koe uhinga e lao ke ne hanga whakahalaia I ki tau tō. Owe te ke kaiha, owe te ke loi. O uhanga e lao o ta ofi ki tau tolu me mea tau loto ngā whai. Whaka ilo ke te koe ho wanghala. Koe ue ke o ngoi ho tae tau. Ke sio ki tua mea te koe kia kalaisi. Koe ue ko kalaisi. Koe no uhinga whakareo. Koe e lao ha supervisor. Pe koe lao ni hanga o whakahino hino. Koe papa whakahino hino halai. Hau ilo e tau tae tau. Pene whakahino hino toka kalaisi. Koe uhinga paula. Koe hota whakareo ma kalaisi. Kai whakatonu hia ki taua me he tui. So ko ta whakatonu hia, ko ta whamaa ni taua, o ku mau he tui ki a karaisi. Ko se mau he ta ngāwe. Pata mare o kai e hoko mai koe ni a he tui. So koe tui, koe mea hoko mai ke te tauto. Koe mea omi ke te tauto he whanau e whao i a karaisi. Koe koe mea ke behe o te ututun ke tui a pompom. O pe te ututun ke whatomara. Mo se ama. Ko mea koe nupa ke hoko mai ke te tautolo, ko pau ke ringi mai e o tua ke te tautolo. I ene mesi mane alo whau ke ilo. E ka ke ringa te o tua ka te kai pete ke ilo e koe mea koe nuku tāno ke ai. Te whanongo pe koe ke mea koe ni hange tautu a whanga pepe tau mama.
he koe mea ni whai he otua i ho tau loto. Kai he hoko mai koe ni ai tui. Pea ui kai te take i whai e kina ki a whakareo. He koe winga paura, koe i kei pure i lewa ki taua e he lao. O koe ki hae whakamo ui a whakamo ui pe ki tau topa tau mo ui i he lao. O hae whakamo ui a whakamo ui ki tau toka ki tau kei whai e kina ki a whakareo seute. Koe ngahi foha o otua a ki mautolu toa pe, koe mea i he tui o whai ki a kaise. So hae e tui, a hoko mai tui a kaise, pene anga whanai fo ou ki tau to. Kono hea koe ki tau kei mo ui i he lao, ko he tau hoko ki tau tolu ki he otua. Whanai fo ou ki tau tolu otua, ta mea apostolo ko sio ne, ko hanga he otua ia o mai ai tenga o otua, o ai e tau mo ui, ke whakatupu fo ou ia te tau tolu, ai anga o otua. So koe ke halau ia e koe meu tāno koe ke a Paulo koe ke fua lau maari e. Ai o wha, ai meri no, ai anga moko moko, ai anga whakamau mau. Koe umea katoa e koe umea ku whakatupu i loto e te tau tolu e otua. Koe ke halau e ken tutuni, sai fia koe tai meni ke fia, sai ke merino koe tai meni, sai anga whakamau mau. Koe mea koe ko hanga e lau maari e otua whakatupu re kina e tau mo ui. He koe ke tau kei whai e kina ki he lao. Kau tau mo e tau koe whanau i tau tolu ai otua. So koe whanau e otua ia, o kunau hoko ki he otua. Haina koe mea koe ni koe mea e iloai e kakai. Ko tau hoko ki he otua. Koe uhi e kuhanga he otua o mai tui. Tāno pe kia Paula he, e wheso wahe ua, koe kere si pe mo ui mei ai. Koe mea i ho moutu. So kia keresi, nga keresi, koe mea ofa bea e otua. Koe mea ofa ia ufuaki ma ki tau tolu, i kai ke tau tuha mo mea ofa ko ia. Koe mea ofa ia o e mesi. Koe keresi pe mo ia, koe mea i ho moutu. Pa pēne Paula. Kana i kai mea te moutolu ia. Nei kai koha mo ngā ue nā tahe pōre. Aia nā mo e tui. Koe keresi une o me whakamoi, une o mea mo e loto tui. He kuhange pe koe ni, poti palo mesa ka te koe, osi koe ni te watpo tola te au. Palo mesi pe, sio? Koe ka ngā e koe whai, ko whanongo pe koe osi poke amanaki pe. Aia ko ato e palo mesi, whakataha mo e loto tui kia te koe, mo e loto amanaki kia te koe, te ke mau e mea koe koe ko palo mesi ato a kete. Ta tau tau pe ma tau whakamoi. Palo mesi ma e koe si sukraisi, ma e whamore a nganga, koe mea i ono tātaa. Hara mea tau whai, uha e palo mesi mo e tui. He ka pao koe te ke tui koe ke, maino pe koe ke hanga e koe tāri palo mesi. Koe ke whenga pe koe ke ngā ue i ho whakamo ui. Aki pe ho iwi o o mo lakanga mo anga o ngā pe koe. Whenga koe ke whai ke he lao to koe koe whakamo ui. Tau mo ui rato he lao ka mo e tolo hulu atu. He mea koe koe ke tau ke whai whakatu tu unia e lao. Kau tau whai koe tau ofa ki he otua. E koe ne ririu e tau mo. Koe whanai fo ou ia koe mo ui fo ou. O koe whai pe ngā ue fo ou iai. Koe mo ui ia fo ou. Ne to e loto maka. Kai ai e loto kakano ke te tato sio kai. Koe tatana tagan ke fu mana whakafa. Ko ho kristiane. Mo ho kristiane koe koe ngā ue a au. Koe mana whakaafu ia o tuatine whai a te koe. Ka pau ko au koe. Te o kore au ke eki. Ngahi mo au koe kristiane. Mai mo e whanai fo ou koe ni. Ke wa usia ai tui koe o ko ilo ai I loto ko hoko e whanau ai awhiona. Yes, Isu Christ ko mau whama ui. Amen. Mandu ko pau ke sa ia mea koni ko mata e tau channel, pa ke subscribe mai ke tau channel, rau tu mo mea mai, mo mea hatua whātu.